Faafeiloai le Taunuu mai mo mai le pasalonga tu saule nei le tato radio Samoa mai le wafu matautu e pe ona ele vainga ua faapitoa le wafu mo le tangaluenga o leo. Ya, o le aso, ya pe ona e mai mo mai lunga tato live. Ya, o le va leo e pe ona la asa unia te Faafeiloai le Taunuu mai o le au vaa ma le vaa fou o le Nafanua tolu mai Australia e pe ona iele foa e le Malo Australia le sa tatou Australia e pe ona tuina atu fo'i e whaasalaunga le tausanga ua mawai. Ya, o le aso lea o fofu e whai ai le porkalame mtanga luenga o leo le lotu Faafeiloai ai le tatou vaa fou ia e mai se ai. Ya, o se whaftai le atu sai o le malanga mai e mesa le Malo fa Australia. Ya, lea ua tatou mon mawina i le so o le launga autua Malo le whapea na whangaina le fionga i le sui palmia le a fionga i le sawali i a tuala i o Sefo Bonifacio ia e pei ona ia le porkalame ale matanga renga. Let's move. Ya, say mafa say ela ikike ko ina ngai kongi mana mangol ba. Ya, o le tau manu ona na ifana o tolu masina o tu ua ele au vaa al matanga renga o leo ia le tata wa tulu. Ya, awafo ile anga ia si Australia mo fa mo le be na sa yai ia le tato komsina o leo pa pe foi ia le min style mtanga renga.
Te whatala whātu le tātou atunuu o lo mai mo mai a mātou tu sawa tuai me le wafu i mta autu no fuanga tonu o lo iai le vaenga foi o le whaiwaa leo leo e pei o na iai le whaiwaa leo leo e pei o na iai le taunuu mai ai o le Nafanua tolu o le waa lea pei o na toi fua i mai Australia mo le tātou atunuu i le mai ai o na whalenga ina o le siwa antu ina mai foi ia mo se tātou atunuu e ala le whainga paanga ma le Malo Australia. Ia, o lau whaasa solo mai le au wā. Faafeiloai atu fo'i le komisina o leo leo. Ia, ma whaululunga o tanga luenga o leo leo. E alai le executive. E ona iai a sui komisina. Ia, whapea fo'i sui on Malo Australia. Malo malanga manguia. Ya, kapten yo le sal Nafanua solo. Malanga manguia.
Hey, Chris. Howdy. Hey, I'm not even reading. I went over here and walked on the boat. The boat's back. Nafanua 27. Oh, you man. What have you been? What have you been? Just so we get you involved. Exactly. Hey, I'll give you a call later. Se queda, güey. Wait. Yeah, sai whatala whātu i le mai moanga o le tātou atunuu ilunga o le tātou live le Radio Samoa Malo le soifo manuia le nei tai au fau le lofa malanga le tua o le ua o auli mātou i nei toi ono minuta talis fulua i Samoa. Ya, o mātou whaatasi atu e ala i le Faafeiloai atu le tātou atunuu a me se whanumtanga luenga o leo i le Taunuu mai ai o le sā o leo le Nafanua tolu e pei o na awa sa mama ye mai Australia o le fisoswani al Malo Australia wa fo i tātou atunuu. Ua mātou papenaona o mai nei le whale iele i tua mai o le ofisalea o leo i tai i le wafu i tātou.
ia ua faasee mai ai le polokalame o le aso ma le fuafuaga e fai ai le faigalu tuli nei ia ua foʻi ia le faafeiloai atu ma le faafetaia o le atua ona o le sao tāua le malo Australia o le malaga mai o tatou walo matama whanau ia ua taunuu ma le manuia ina ua mai ai le tonu masina o aʻoaʻoga o faataʻitaʻiga ia ma auma wai Australia ia i le taumawhainga ina ia moa mai le sao leo leo a wafoi le puipuinga o le ngātai whale o sio tātou o tunu. Ua whailo mai le pokalame o le sunga Reverend Siosi Salsulu la whapeona ia taitaina ia le sauninga le tai o nei. Ia a o le saunonga utu ma le tātou Malo e Faafeiloai ai le awa al Nafanua ia o le asauno e le fionga le supalemia le fionga i le saole i a tuala te vanga Iosefo Ponifasio. Sisla atu o le tasile nasu i komisina le fionga i a Afumasanga le a taua le taua Samuelu Afumasanga e whapia whai matsui o le Malo Australia e o lo whapena o na tali ai le amatalia o le Pokalami. Malo le sai whunganuia Samoa ia o tātou la atu fo i le aso lona sefulu iwa le nei ia o le nei fo'i masina ia ua tātou matamata fo'i ona angaina i atu le whaiwina o le masina o Januari e wawe ala baso wawe fo'i le tausanga ia o le whaamoemoe le nei o le Malo o le fo'i ona taupoina ina ia mawhai ona toi maua mai se wa ai sosoani ia i le waala i titile na tu ina mai le Malo i apani a walawa le puipuia ia ma le mataituina ia o ngā teifale o si o tātou o tiru. Lea la ua iei le so ia i le whamoemoe le mtanga leo leo. Malo le soi whamuia, malo fōi kolau manuia le nei amatanga o le nei fōi tausanga Samoa. Ia le tatanunga o lo o langu si tātou le tausinga le tātou tapa arsi le langi ia fōi pelvi inga i le atua i loutou soifua ia maseo na vai vai o i mātou au unatua wā loutou pa ia mawalunga. So a tele i o nei a inga manai whanau lātou whaatalia ia le Taunuu mai nei whanau e balabala au i lātou tama ua ia ua tolu masinga i ua mawai i Australia.
Nanga le se me alo ka bao le me pa mama si.
Mai kui ko se vai le kui a ko ya ko ka le le. Kui le ko mai ka kai ko le no. Yeah,
Yeah, because you lemang ilaw camera and lele zoom and lele lens zoom. Lemang ay maoy iyo kasi mga ole oy. Lele oy. Ito na kamay ay pero na ulit. Yung mga sika. Man maani ay makan yo ini kasa. Pwede kasa. Oleh minister. Iya. Jadi beda. Oh. Yawa man no. Awaki. Dengan bos. I'm sure that they are Sisyokoa ko mapapamay natin. Yan ang pamimili. Bumalik ang yawan may na. Ayan mo yan. Wala ka. Wala.
Sumai lau sungai le komsina man kulenga no tapu no leo. A fio suyo malo mai fa. Pai yo ainda ma wo. Pai no tapu ma fa. Mapo mai. I speak on behalf of the Commissioner of Police. It is with great honor and respect to welcome you to this special ceremony. It is to welcome our men and women who sailed from the street. They were able to arrive back home in Samo today. I remember this. I know my plan for you is to prosper, not to. It is with great honor to welcome the Sungal Faafeiloai le Taunuu, members of the Maritime Advisors team, our AFP colleagues, families, and friends. As usual, me uma fai ke tātou watu, tātou te mua molawa i le tū. Le minga o tene u te galawai i lau sunga i le Faafeiloai, mola tātou te talo anga. Tāwhtai mora wa noa wa ala whai fia mai sā mōre le tae au. O tū rua ia le tātou teine le tau vāle o le miskoropo. Ia rewa, e ofo ia tangata pei o au e le Faafeiloai ma hei lani wa lani whaasolo a koe e rungo le Facebook. Mōre ngā tangata o le a inga hei lani rewa, Malo alani, ia le nei tae au, ia Malo lava, e ui lava pe iwa skuru pasene o tātou e le a inga, pe nuu whaatasi ma hei lani, ia. Pa Malo le whae ia te ia. O le aumo au te le nei tae au, ia, le wa whaendo atu. Malo lava le o le sa, Malo lava le loto te tele, pa aftai fo le whanongo longo ti ngā, pa aftai le whae a Taunuu. O le a tātou tāpua i atu i le atua, o te fia whaitau, le salamo e selau ma le whaa, ale vaenga mua le whaiuko e lua sifuru ma le ono e whapea. E whioai ai vaa. Psalms 104 verse 26. The first part says, there go the ships. O le whamoe moe o Taunuu o le la au lea o le soifua. O le vi ingo o le atua e le whaatitia. A wai le mawhai o na whaatau ina se wha moe. E a le whaatasi mai le mana a le tātou tāpa au sibi. Wa leva o na tātou moe miti. Wa leva foi le wha le pō le nei. Se tātou toe wa ai tino. Wa o mai i a alo sa moa toa. Manu. Whaatasi ai ma le sā.
o le a whaonga ni matanga luenga leo leo. O le anganga whawhitai o le anganga le tātou Malo. O le anganga whawhitai le nofo te talo si a tātou Taunuu. Ai mai se foi o nei ainga, o wō, ai ao tātou pāranga mai Australia. The time of the psalmist, there were no big boats, just little boats. And David must have crossed this big boat, this big ship, on numerous occasions. And he must have wondered to himself, does this thing work? Because the time of David, they were landlocked people. They used horses and camels. But he sees this massive construction, this ship, and he wonders to himself, does this thing work? Or is it a waste of time and energy? Then one day, David comes down to the sea and he sees the ship. And there it goes. And he writes it down, it's one of his psalms. There goes the ship. Now people will think that that's rather obscure. But I don't know that we might know why. I don't know what fat mau why. What feel what you want to live up. I want to mata what vita. O le mafuaanga e fausia ai le vaa. I aru runga vasa. E reo se wha moe moe o se vaa tele. O se vaa la poa. E teo waini wafu. O le mea ngā sa ia la ngona ile a nganga le whaafitai ma le whaange tia. O le mea tonu na ngā sa ia tu si ai. O whio ai le vaa. There's a saying that I would like to quote this morning, and it goes like this. A ship in port is safe, but that's not what ships are built for. Our wharf will look very nice with this ship being there 100% of the time. But the reason why people build ships of this magnitude, of this class, of this ilk, it is for the sole purpose to assist and to ameliorate the lives of others. I share in the sentiments of David. There goes the ship. O whio iwa, vi ia le atua. O ye leo iai le au waa. Sanga vi ia le atua. Pa mai le pese le whanau. A iei e sūra o waa o te ata i le awha. Se le se tangata e. E o mai se awha ma ata. E o mai awha o popole. A le winga o le tala lea. Po se awha whale nā tura, po se awha la fausia le tangata. A iai Yesu, ma le anganga o Yesu, o i tele pole. E rei se atu ngalunga, a wālo iai le anganga ma le mana o Yesu, i to tonu o le vaa. Le tātou au vaa. O le mea tonu lea, o le mānei o le vaa. A ia mānei e fo i loto a lātou, o le awa aia, ma ngā rua e le vaa. Moni ai upu a polisi Faafeiloai. E ese ngai pau. Ngā momoli mai ai tātou e o tātou mātua. Ai tasi le sā. E tasi le vaa. O le a tātou aloa. E wha pēnā pe a whai se ao ao. Pā rua piula moa. Ese nuu a whio anga. Are mea ro mo mia. O le loto ngā tasi ma le whea rufana. Te ale maua le tamana nā. E mai maura teimi o le tātou wā. There is another saying that I would like to quote this morning. Small leaks, if not attended to, will sink a great ship.
o nei tutulu ma le ia lo mama nai mama I titina pe ale fo ia e ono ngoto ai le va se tu manu le tu longo longo o le tatalo le fai fe au ma le au fai ngana wengo pe o tau si la fia e pa ia o le au va e iei ni fe ese hainga e iei foi mea wa le fia e lesi a lesi o tamai mama ia e ono tutupu ai ma ali ai mama te tele le tutulu e fa le Taunuu ai le tātou wa e pa ia o le tātou au fia le nei tae au Malo lava le si le tai lo le tapua a le o Taunuu mai le vaa sa tātou te talo a le mea sili o lo iai nisi o lo iai le tumai ma le anga vaa e ngalua ina ma ngaru ue ai le vaa mai le upo le apostolo o te mawhaia mea uma le whaatasi mai o le alii ia te a o le whasi whai tau lea e maasani na mātou whi nau ai ma le au whaingana wenga I can do all things through Christ who strengthens me and I always say e se le whai tau ina o le upo lea e te le mawhaia mea uma pe au whai atu e te nei, e te au I New Zealand, e te mawhaia. Pe au whai atu nei, e te momoe I Savai, e te mawhaia. E ke le mawhaia mea uma. A le anganga o le upu lea, au te mawhaia mea uma. E whina ngalo a Yesu. Mea le lei, mea paia, mea o ngā. That's the meaning. I can do all things that Christ will for me. E a whina ngalo Yesu mo mea le lei, mea o ngā, ma mea pa ia. Whai. E te mawhaia mea uma, ma mea le lei. E whātasi atu o lea le. E pese iwa sifuru mare lua. Iwa sifuru mare lua le li inga. E sisi ese leo maa nei ai nā.
tātou whai o le tatalo. O e sila fia le wha moe moe, wa au whanga poto ai au tangata le atu wai. Wa mātou tatalo ma le mātou au ngani, ia whātasi mai le mana o lo wanganga pa ia. E le ngata e wha uina o mātou tangata, ai mai se po le nei sā po le nei vaatele. O e tu uina mai ia mātou wha o ngā ma le ami o tonu. O mātou tatalo le atu wai ma le anganga whawhetai. Mo i lātou sa wha ma ite le nei wha moe moe. O i lātou foi o lo iai le tō mai ma anga vaa. Ina ia lātou ngā rue ai, mga rue ina le nei vaa tele. Ai mātou tatalo. Ia whaatasi mai oe a nganga pa i ai le mātou whesoso ani si. Ia whaatamau ai ngā ina o mātou tangata whaatau vaa ma le vai vai. O mai a lau poto ma lau whina ngalo. Ia tafi e se ai le whaatau vaa ma le valea whale tangata. O mātou tatalo le atunga. E mātou mawhaia mea uma mele lei. O mea uma e tauta uai laua whio, ma maua lunga ai le vi inga o laua whio. Ai le ona o le tau le lei o le tangata. Mātou tatalo i e anga le lei pea. I le mātou Malo nei. Nā tō wa vea mo mātou taitai. Fo ai pea ia i la tō le maua tele. Taitai fo i whale nuu. Whale tala le lei. Ia fo ai pea le mālama lama ia i la tō. O ania mātou a leo mo mātou sase le atu wai. O mātou tu uina atu. Ia whasau sauina mātou i le toto le tamai māmoe. Whamamaina o loto maanganga. Ia e whafauina o mātou tangata. Ia ono mea matatau. O ni tangata e tala ina lau tala le leo. O le mātou tatalo lea whaatasi matatalo le leoa. O mātou tu uina atu. Ala manuia ma le file e mua lau a fio le atula ta maa. Le alofa siri ese o Yesu ke riso lo mātou ali i whaola. I le mana mafutanga whai pea ma oe nganga pa i ai. Ia lunga i mātou nei ma lau whanau i le lalolangi atoa. Nei se o le whababa. Tele i le sunga i le whakarenga. Doctors Joses tala suru mo le mana wanga po ia le me wanga nesu. Kung talo ia whai a pere le tua men sini, tau pere le tua lo sufua. Ma ia whaa. Furu mai le langi lau whautanga ma le tuwharu le tu. Ma wana lama le tau singa le kāna sia le tu. Thank you, Reverend Dr. for the word of encouragement. Word of wisdom. And this is why God's title is the history of mankind. What's went wrong and why mankind needs God. Revelation is the best today. Kami viere tu ay lusun. Kami niyaso. Ole niya manong tibalaway malafalo ile sungay de sui palimia o fionga wala Yosef Tebang Bonifacio Molau Sonama. Faafeiloai le Taunuu. Lau sunga le taitaio sauninga Reverend Dr. Salisulu Siosi.
Le pulenga le matanga le wenga leo whanpui ma le toi fuatainga. Sui mai le Australian Defence, Maritime Surveillance Advisor, Lieutenant Commander Jared Williams, ma le Technical Advisor, Chief Petty Officer Chris Marsh. Le paieo ainga la silasi was a su matala au mai. Lau sunga le kapiteni ma le au vaa le Nafanua tolu. Talofa lava. Wasili ofe le tautai no wae manuia le faiva. Ko matalupe foi le seunga le nei tai au. O lau ula e pou toa pe o le fale na ia moa. O whanga I whangota e oli liva. Ma o furi whao ai le vaa o mala. Ai tātou wholau I vaa o manu. Ma ua tātou o ai nei whaseu. Ma o tātou saa I mao malie. O tau saa ma whainga. Ma malu wha Malo. Ma malu wha le anganu mo tau pa ia whatana nei te kulau. O le ale o iai se wha matalanga. Nunua tuia whatini o tau sala o tau pa ia mo tau ma malu. A wā saa ma whainga mai wawau. E o lava I whawawau. Ai wau tātou poto le nei aso. Ona o le boli mawina o le Taunuu mai. O le waa fou o le matanga o le wenga leo. Whare pui ma toi fuatainga. Guardian Class Patrol Boat. O le Sam. Police Boat. Nafanua tolu. Le nei kloketi o se tasi o maenga. O le kloketi o Soswani al Malo o Australia. Le Malo Samoa ma le matanga o le wenga leo. Nei kufua muka Australia. O nei fuafuanga uma a Australia o whaia ina ia malu pui ai le atu Pasifika I ona tamau ainga mai ona o ngā sami whapea le pulea ma le whaasoasoa ina le lei a wale lumana I saunga le mu o na tangata. E boboli atu ai le whaamalo I lau sunga le kapiteni Malau au waa o Taunuu mai whanua le wholaunga. Le whai lea mawi inga le atua ai tu mau le whaatau waa I o tātou tangata. Ta le tonu le manatu sa o tau wholau ma le whaatou tua ma le whaamoe le tapa au le langi. Wa lai le nei whailoa inga whiwhia le nei tai au. Malo foi I a inga le unsai ma le nofo te talo. O tau sangi whiwhia mai ai le nei aso. A wā le Faafeiloai le atu o le whanau o tele masina o wala a wā lava le wala awina mo ngā luenga whatino a le matanga luenga. Reverend Dr. Salasulu Siosi, Executive of the Ministry of Police, Prisons and Corrections. Our partners from the Australian Defence Force, Maritime Surveillance Advisor, Lieutenant Commander Jared Williams, and Technical Advisor, Chief Petty Officer Chris Marsh. Families and friends, Captain and crew of the Guardian Class Patrol Boat, Nafanua 3. We are gathered here today to welcome home the newly gifted Guardian Class Patrol Boat, the Nafanua 3, a third to the series of patrol vessels that have been offered to the government of Samoa from the Australian government to monitor and protect our exclusive economic zone together with her crew who made the long journey from Perth, Western Australia, all the way to Samoa. We would like to acknowledge our close partnership with the Australian government for their ongoing assistance to the government of Samoa as we are witnessing yet another costly asset which will be of great assistance to the security of our waters. On behalf of the government, we would like to acknowledge the courageous captain and crew of Nafanua 3
who sailed through the vast Pacific Ocean, stopping at 3 ports along the way, and has arrived home safely this morning. I just want to say, welcome home. I would like to acknowledge the management of the ministries, our families and friends, as well, who are gathered here today for your prayers to guide and protect the crew and Nafanua 3 on his journey home. Malo, Faafeiloai le Taunuu, soifua. Se toi a mai se pa tele o se no na ki mia o fa tau va e fai no como la fiona consina e mo ya tu fa tele la fiona o le wa lo fia le te tua ma le tia o mali foi o tra la tama ma o ni lo ia mta afa e puno mta tongo ya fa le ate pe o yu ya lo famia le o la ufio o veino tiute ma faiva a watch you te mo la tu mo o le o tato Taunuu mai le si uio la tato Taunuu mai le ta o te pasin sida foi o lo o tape na ina e le fiona le komsina ma le pule sa malo stino a wala vale fonga ta mafa pa ia o le ma tan ai o te bala wai ma le palono e la suga pa ten mole tato taro fai Sarole talo mo mea ailia le la o apea o male talo fa mambia. Just something, you know, this morning God spoke to my heart that, you know, just to advise our crew, because I'm so I admire you so much. I come from Aporima. That is a village where it's just the sea. And yeah, the making of Mangulele Kautala. So I'm in awe of you. And that's why I always advise. And I believe as a lecturer in governance and people, the best, it's nothing to do with the asset of the boats, nice. But our greatest asset is our hearts, it's our minds, our spirit. And that's what makes us Samoan. And someone told me this little story. A man goes into a hotel and he goes, I would like a room. And the lady says, sorry, we have no room. And the man says, I beg your pardon? I think you missed the point. My name is Improvement. And the lady goes, well, I don't care what your name is. There is no place. There are no rooms. And then the man says, there's always room for improvement. I hope you get that one. The meaning of Okala, there's always room for their capacity. There's always room for improvement. Ya te ia wo fai lotu sesi te ia wo tanu loko whakas. Po lau sunga o fui pār pia, po lau sunga o mingska, po oe foi o komisina. I ngai manga kua nā ia, sa o ala whaiwhi au la koa. There's always room for improvement. Whaftai Yesu, whaftai lea tua mo mea ai we foi na mai ai mātou. O mātou te talo, lea tuai e whapa ia ina. Whatasi mo mātou tino, whamanuia e na saunia. Mātou mana tūma ma le alofa lātou e le o maua le nei whamanu iangi. Anga lei, anga alofa pēa lau a whio iai lātou. O na mātou te tāno lea ma le mātou o lenga ono Yesu. Amen. Ia, mala watu ma le whaloalo le tātou wā, se sumai se ua le tātou wata e kasina vena. Ia, o le sauninga le nā Samoa e pēa mai moma i ailunga le Tato Radio Samoa. Faafeiloai le au vaa o le vaa lona tolu le nei ufo i mai Australia mo le tātou Taunuu le Nafanua tolu.
Ya pe on sa no le fiona ni sipa mia tolu ia wafu na malo lo ai whainga malanga a le Taunuu mai e samu nei. Ya o le vinga mal whaftai le tofa pe fo i le tatou au ba nei. Ya ai whafonga mai pe i lunga o whasalunga o le ai se aso ya whaia le malo tatou te whapa ia ai le sa o malu le malo au ale pui pui au ngā te whalu Samoa. Mai na vai mo le radio Samoa lana au nanga tu sa watu mai Samoa nei. Manuia le aso Samoa. Soifua ia.